Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه دعوة الدنيا والصلاة القائمة آت محمدا رسولا وفاضلا واصحاب محمد محمدا الذي يؤدب الأخلاق. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. Memohon Allah Subhanahu wa taala kifabadatan ayat tawdu Alikan bikamdul pengasi muhammadatan wal islam Nabulan sabiang walitan bikamdul bakaku mengapalil watu Allah subhanahu wa ta'ala.
palawitan watarutum ang Muslim nang galabakan wag yang butuh mga galabang kaipapalim watarakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayah berbuat, ayah kumit akan kekuatan rusak yang butuh mamapihan tanu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, nanti yan adaman adaman ipagpamarami o ipanagan agalabang aban yan kalawan yan yung butuh itindagan yan sa yung butuh mga galabang kainin paniwatakan. So ayah pagpayawan Allah subhanahu wa ta'ala alitanong iswaswat namun itanong iko pakarani ang mga uripan niyan nang ilang sumitin dengan tanong sabi ang butuh ini paniwatakan yan sa alam. So mga ulama naman rahimahumullah namiat timus-timusiran sa pigilan na ayah pinakabapya aning galabagan na utaw ay ipalibot ng Allah subhanahu wa ta'ala lagi na sa mga rukun wagabatan wa Islam. So arkanul Islam, mga rukun wagabatan wa Islam, ayaw kadagyan ng mga pagarian na liman-liman ang rukun wagabatan wa Islam. Ano mapadalong sa mga ginamatan yung puto panapuntaman o pamakuan na mapapanoy at tapo-patanong na mapagros yung mga lawas na rin at taakap niya pagtanong sa iyong puto ang niya na iyong puto aking magkulan at buhan na ang tao makapanihan sa akin at amapya mga pagariaman sa iyong mga isla. Yang kaiyahan na ayat sa Quran na katur Allah subhanahu wa ta'ala بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني حميد. Nagpapakay mga pagayang sinuwa ng Islam. Ang siya na magtanong ang sunod-sunod ang puto papat na kapagpaguda. Ugain na sabab sa iyong puto ala ang buhay yan sa iyong puto aking magulalan yan sa iyong puto papat na suwalong Allah subhanahu wa ta'ala na ninyang panutumak pamimikiran. Ini tulong Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong kayakat turunyan at hindi na sa tao mamigil. Umpir niya na iyong puto mga suwan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayam anak yang sikuang Islam na ninya na perhatian, ninya na kabudayaan, ninya na pamumunutan ng iyong puto suwan Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong puto apiat turuan niya aswallah na ikibalin buat akan sinimu mga tawag yan kung makapatay hati sa Baitullah. Nasa tawag ang niya na tinutin Allah subhanahu wa ta'ala na madaan sa Allah subhanahu wa ta'ala na awasas ng mga kanunan. Mga pabariyakan siya, mga umasa anuman na mawin na malugulag yan kung ang pumagitulong Allah sa mga amalian. Mga umasa naman na mawin na pumasok ng Allah subhanahu wa ta'ala dan pengalidasan yang saya untuk apa yang menarakan bila dipananakan ayat sabab bagi anda kata Allah sampai ya dunia ada asbab minuntan asbab Allah subhanahu wa ta'ala dan yang kaya kamu saya tahu saya kaya haji apa hukum Allah dan Islam na miakalan lain ya simbol Allah subhanahu wa ta'ala semua ulama nanti bila nasimba ini abadaniya wa maliyah simbi ini paman na pabusaran sa paman na galabag pagkasundan mo sa mga italas na pagariya tulad mo sa mga puto paman na kapunti na mga tanong kanawain na ayaw kapunti na mga tanong na para himpulan kanabaya kapunti na mga tanong na para asimusan mo sa Allah subhanahu wa ta'ala ayaw isusumpun sa mga kaiyahan sa mga kapunti na mga tanong natin Allah subhanahu wa ta'ala nila para muslim Allah subhanahu wa ta'ala. Sulabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yakaturyan. Latingin ayuhan nas, qad faradallahu alaikum al-hajj fahujju. Faqala rajulun aqul li'amin ya Rasulullah. Faqala law qultu na'am la wajabat wa lam astama'tu. Ayabalag yang kayakaturun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ahli sa hadith
Nanti ada yang semua tahu. Yang tinggi mana tahu. Sabun Rasulullah Subhanahu Wa Taala na ini paling bertiarkan bagi yang untuk haji. Ini paling bertiarkan bagi yang untuk paman nakapag haji. Fa'udu nakapag haji kan waktu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ang unutang kanu, marimani bagi yang untuk semua berkat Allah Subhanahu Wa Taala. Gusto mo lagi ang mga mga tamukiyo. Paniyatan mo sa mapya, pamagilas ka mo, pautuwat mo na bitan mo Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasman mo mga tao, nakagungaw, nalalakaw ka mo na tautukan ni bagi ang puto ay ikalimaru mo mga tanong sa kanya. Ang nasa matawa mga anak kaunusin mo na bitan mo Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang putra kena yan, sabi yang putra kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam na ini kami istriyan. Dia na ya Rasulullah, yang kana lagi susubundar kami sa yang kana nakapamahal. Inuumang sarabun na naman ako kami at tingin. Nasubun sa Nabi Muhammad na ayam yang terbiyan. Natingin na umama, kusipun na nga lagi ang putra mama, sabi ang putra kipugis ko niya rakanun, auman sarabun. Nakon kung Nabi Muhammad ay inisumpo dengan naon naman tangan at majugot ang iyong putuhan sa iyong putuhan sa lakunan. Hindi na bago kung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So Nabi Muhammad na rahma di mo siya katan wa mga tao. Miya bali sa kanya na Nabi yung rahma siguro katan wa Allah Subhanahu Wa Ta'ala di mo. Iyang kaya paman na kapag hajj na makaisay sa katan mo. May papaliwan ang mga Muslim sinutan mo na yung mga pagaliwan sa mga Islam. Makaisa-isa na sumunod ko sa taaka. Yang punto sa punto niya na yung punto kapag hajj. Ingkula lang niya ng amay mambumamatang to siya kanya na yung punto asurot. Maka na yung punto dito nung intermo na kapagagaga. Waya tanong kita hindi kayo ni Udran. Na amay kanya yung punto ataw na katanong kasusubat ako na. Nagpangawriyan niya na yung punto kapala na kauniyan. Nanti ko mauna ang iyong punto alam yung punto ataw na manusa. Manusa kang ipaman na danya sampun ang iyong punto asupan mo Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minsan pa na sa kanya na makagunuga. Minsan pa na sa kanya na anatamukian umay. Ayaman ang iyong kaya katulong na bitan mo Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Natingyan na sampun na niwag yung punto ang iyong kulalan sa buhay. Kami mataan na sumisar kanuna niya na katawan mo na ipaman na isugat mo na malamban at kulabitan mo Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di nga katawan pagay wala tunay mapapulaw lang ka sa iyong punto ang pagkatulungan mo. Kapagaya iman mo na makalalaba ka, kakapta na kasuntamong ka, malakap paman naman at kalabang ka sa iyong punto at ikanikan nila. At akan na sumatan na kaamala o ganin amay kapagkatulungan mo na yung nakatawawan mo na ipapagpadalagyan mo ito at ako. Kapagaya kaya umanak, kapagaya kaya kalabang, kapagaya manusia anasraniya. Iwasan ito mga pagariyan yang kaya hadith Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. At iyan na sa tao ang nagugugan niya na biyang puto kapag hajj. Si iskanya na may ito sa biyang puto ang Muslim ang nagugugan niya na biyang puto kapag hajj. Ugain na na sa kanya. Ugain na na yan tayo ang biyang puto kapag na sumunod Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nagyang puto at Nabi Muhammad ang kapatay niya. Napubayang-bayang, ayaw-kabayang yan na Yahudi at ayaw-kabayang yan na Nasrani at Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasumampi yung pamikilan, sumuslim ang paman na iito niya na ginawa niya. Di niya nakakalaman sa lahong nazali ang jannah. Ayaw malagyan kaya rating Nabi Muhammad at tigil na sumaglitan ang iyong kutuan mga umrah. Na ipanilaon mo Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kuntuam yang mungkin berkakadusan yang kuntuam tahu. Ini sumpah Nabi Muhammad yang kuntuam hajar jarima, hajar mabrur, yang kuntuam yausiatan wal yaqut, wa turbat wa za'faran. Man yadkhul wa yu'am wa la yab'as wa yukhlad la yamut, la tubla
Natiga nasusuga na yan ng mga anak yan. Nagyang punto ang mga kulawan. Nagyang punto ang paman ng mga silbi at yung nabitan ng mga kanta. Hinalipahan na hiyan nyo Allah subhanahu wa ta'ala musukuhan yan. Ay mga anak yan, nagyang punto ang mga bulawan na nagyang punto ang mga silbi. Di ko nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pintal si musukuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala nagyang punto ay kakamutan. Niya kamu pun mengapakan jangan sehingga Islam yang Rasulullah Allah Subhanahu wa taala. La ya ipamu dia la timuna kita Muhammad dan yang kutu mga Muhammad. Lamma sa'alat Musaisan paman ini siya sikuna kita. Ala nisa'i jihad. Ya Rasulullah ini semua baik adun mampu jihadinan. Kali paman nasukihan na paakuan sa mga datu. Ya kutu paman na kapigi perang, kapigi bunuay na parabuan ang mga adun yung mga bayi. Sabab sabihin mo ito paman na kalaibala, sabihin mo ito paman na mga tao ang ibiging jihad, mga tao ang pilintin nilang suwagang ng Islam, mga tao paman na nilang jihad ay ini pangirakan wa Allah subhanahu wa ta'ala na jihad ito wala mo agina natin na bitan wa Muhammad suhada mungkin ang surah nasan wa mga bayi na pamanta pa na parini wag yung kanya pamanta jihad ini mayroon ka na ng Islam o baka gumagulungan niyo na pamanta lalakaw karon na gusto niyo wag yung mga tama di ko nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam man hajja illa falam yarfus walam yafsuk raja'a yawmi waladatuhu alam sa iyo mo daw paman ako nabitan mo Muhammad niya dengan niya pamangyan mo ito ang anusan. Paman lagi mo ito ang mga buwa-buwa sa kanda. Sumiya mo sa langit ni nalagi mo kada ng ibang ito. Anusan yan sa iyo mo ito ang na ipalikaw mo ang subhanahu wa ta'ala. Raja amayaw ni wala natin mo mga bulungan ng ito ang sa iyo mo ito ang dalapayan. Sa paman lagi mo ito ang mas namin yung buwan ang lagi mo ito. Mga pagaliwan sa mga Islam Niya kala niya paman na balas na paman na tarihantan mo yung kanyang mga suwag na magkamo ang matalis. Panguyatan lang mo ang mga kiwatan. Dita mo magandang nasampo na sabihin kaya paman na mga suwag na magkamo ang matalo Islam. Kaya paman na kanggil pagkataroon na inanipaman na kakataroon ng mga kapalitan ng mga Muslim. Nagubahan na tamat ng mga pagkagawa wa ako ng qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli alaihi wasallam nabiyyan ma min yawmin akthar an ya'tika Allah fihi 'abdan min an-nar innahu la yudri thumma yubahi bihim al-malaika yaqulu hadith Nabi Muhammad na yaqtruyan nantiyan na dapat ako ini yang kadang-kadang mga tao mga uripan wala ako makaparani kanya sa iyong puto ako yung mula kakajihanan abad niya nakalawan yang iyong puto yung marama yung puto apaman na kapagupong mga Muslim apaman na matatapos sila sa Arafah kanya mga tao niyan yung sila na niyan po sila na iaarap nila na iyong puto aliwakan minsan pinatid mo Allah subhanahu wa ta'ala layla mayla yang kutu paman nakasiksana datang mayla yang kutu paman apoy muna kagandang kapag yung kutu paman nagtanong uwi na ini kala kutu mga Muslim ayan na pagkanitanong ya Allah pakasuka kami kamusunod ka na paman nakakalida sa kami kasab yung kutu apoy muna kagandang di mo nabitan mo Muhammad apaman na napakina yang tuwi ami yang kadang-kadang apaman na pagkamaran mo Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong puto apoy mo na nakajahannam sa iyong puto akas-akas sa iyong puto ayaw mga pagariyan yung kaya niya pamanusin tanong na pangyatay yung kaya paman na kaya pamanusin tanong na ano makalalagyan ng puto akal pihan kapi ang iyong puto akapangan na paman na pagkalintan mo sa iyong Allah ang iyong asunod sa iyong mga ginawatan mo niya ang pagkalintan mo sa mapya sa iyong sa mapya paman na puto saan kaya niya lagyan puto ang mga galabag ay papaliwan mo Allah subhanahu wa ta'ala pagkalintan mo sa iyong Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima
المرسلين يا رب العالمين يا الله سبحانه وتعالى يا الله بيتك رميا تاخذ بمتك يا الله لا اله الا انت يا الله يا رب العالمين وتورميا تاخذ بمتك يا الله قيتم العرش يا الله يا رب العالمين بأنك القوي يا الله يا رب العالمين يا الله إليك سبحان المسلمين يا الله وتقبل ربكم والمسلمين يا الله سمريا يا الله يا الله قبلنا منك يا الله ربنا وتولى سبحان المسلمين يا الله يا الله نقبلك يا بكلا سكوب إلى نقبل بكلا يا الله يا رب العالمين يا الله نغسي ومسلا يا الله نغسي ومسلا يا الله يا الله ربك يا بكلا سكوب يا بكلا سلمين وإلى قميصك ينقض وقضيت به يا الله يا رب العالمين يا الله سيما كاسم ولقسم يا الله يا رب العالمين يا الله فقلت وكاسم ومغفرا يا الله يا رب العالمين يا الله قلت منك يا الله ولك ينصر من الإسلام يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعاديات ضبحا سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه
وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر